malo mo mawe pompongi mawe tau te au mai ki he tau o goni ko e fofo prokalama fogeni o ku lava ke fokima o atu pe me he Vipon Media ko follow foke tau malolo mai tau pe me he Christmasi pe mo e malolo mai ko ia ko toki fofo foki mai ni tau prokalama i he weekend fadang pe ku lele me ko to pe me apina pe ku on lele atu e fa ho akoni i he ahoni foki o ku amnaki ke whahoko ai e prokalama pe mo PIVENI PIUKALA ki tonga eki ai ko fofua prokalama whakawike ia ai FATUFONUA o ki he tau ko ni ka ki mo ai ko kore ke hofanga mo henga he tal whatapu ko toa pe o ku wha awa tu pe me he o pe whatapu atu ki a hau eki ka ma haa FATUFONUA haa takilotu pepe foki ke te mo tolu ko toa pe tonga o ku mo mamata mai ke tau prokalama pe feitu pe murini o ku ke iai o ko kore ke u whatapu atu ke te mo tolu mo taitali re ki mo tolu ke tau prokalama ko ia e ahoni FATUFONUA o ai e whahoko atu pe mo PIVENI PIUKALA i he pongpongini ko e ahoni foki i Nuslani o ku ahamalolo e ahoni pe a kotu ke ngahi feitu ke he pe i Oklani no mau ahamalolo i ahoni ka ko ngahi feitu ke he pe whadanga pe kulere i ngā we pe mihena ngahi feitu ko tau pe ke ngā we ulawa ke whanonga mai ke tau prokalama i ahoni o ku whadanga pe kulere a mea ko tau pe mei apina pe ko ngā we anga ko ia o ku ke iai i he weekend foki amanaki ke hoko atu pe ahono o sfai e ngai fetu taki ke tiki nao tolu e lava ke nau kau mai ke tau prokalama ki ngā ke tau hoko atu ai o se pe ngai prokalama ngā maheni o lava ke mau o atu pau pe i he weekend pe ka guai pe ngai prokalama ke e lava ke nau hu mai o kau he tau prokalama taim ta tau pe o tika ke fuu fe fetu taki ko ki tonga na ku fenga ke fetu taki ke PIVENI na malava pe connect ki mua i he prokalama ka ke taini mu ki PC mai laine ka te uto fenga pe ki ai ko nga o ku ke lava ke ma prokalama telefoni pe i he pongpongin ko nga ke makatuunga i he motu hia pe ko ia e tau fiber optic network i tonga o ke lava fai ha prokalama ata ko e prokalama tala noa telefoni pe e malava ke whahoko. Ko ia ene pehe ko fia bito he pongpongin foki mai ko ni ku mau ki iwi he dainim ke lava ke hoko atu e tau prokalama pe mga he prokalama ko toa pe e lava ke kau mai. Iene pehe kwa manato at peka ting mo tolu ka pau o ku ke fia mau ke kau mai he ngai prokalama ko ni ta tau ai pe ko e hae tuunga o ku ke iai o ku moi whahinga tui o ku ke whapolitikare o ku ke kau ai o ku tali rei koe e Vipon Media ke kau mai ke prokalama ko ni pe o atu whainga maari ke lava ke tala noa ke whakau kau ko ke iai. I he ki mua ke huta e atu hawhai whasi kau telefoni ke PIVENI ke kau mai i he prokalama o ko ilo i pe o koe whoki ngālo e tiki tau tolu i he ahataha ko sa anuari na hoko ai e whatamaki ko ia i tonga pe ko tui koe fofua taimi eni ke toko lahi e tiki tau tolu ke tau mamata tonu ki he ngahi ata mo whaili fia ko ia o i mea nai hoko. Ko i hene pe he ku tau fia kau ngā kau pe mo taha kotoa pe i he lotu pe mo whatawanga pe ko tau ngahi whamili pe mo kakai kotoa pe o tonga te tau fito ki he whare o haa mo heo fō ki te pōngonu pe mo toi ngā ho eki whale area pe he ki kakai e whanua whatawanga pe mo lelei pe me i tongana o ku kamata ke whakalakalaka ngahi mea kotoa pe ke whoke no molo neongo ku tokola he kakai o ku si more hona ngahi api pe a pe o more a mo ui neongo koe toko tolu pe na lava ke na more mo ui ka tau kau ngā kau kotoa pe i he loto pe me ongo i mo oni loto ofa pe me ongo i mo oni ai whatamaki koia na i hoko i tonga pe te tau kei mui atu pe ai i ngahi mea ko hoko me mo anga hano langa hake koia ai whanua ki onga. I hene pehe te watpeki whai hiwa taha kau whenga ki a PIVENI ke lava ke hoko atu ai e tau prokalama.
Please hold. While we connect your call, please hold. Please hold.
koe hani le vai kuonga koe hi vai watu e pote mani ka fusi ka tak pe ku ke fai pe finga ki tonga mo ilo pe foki kainga koe tau line ko ki tonga koe ma upe hate foi line telefoni kai koe malo apito lava ki te tala no ai pa ka pa kai koe more pe foi line ko ya ku te pau pe ki te finga ke lava ke te ma uha foi line ta ke hoko atu aki ai tala noa. I hene pehe ke i whahoko pe ai tala noa ke i tatali mai pe a piveni he laine. Ka toi pen ke lava o whihoko aki ke ataki whi laine. Ka lava ke hu atu ki ai e kolo. Ka lava ke whahoko e tau polokalama i he pongpongini. O te mo whiu he tatari. Ke ngahe ku te mawhenga pe malere i taha ke lava o whihoko taki. Ka lava ke hoko atu e tau polokalama i he pongpongini. O atu e ki hiva koe ni, ai FATUFONUA ki langi, pia me a pote mani ka fusipe, ke lava ke tau taitari aki, kau te whenga pehe laine, ko ngā ke lava o mao whainga maari e pia mo piveni. Mama o me o no aho, e malu si e tau no fo.
Upe enamora no olive Kei utakipe Laione Tonga okune puke Tonga si eta moto Lutufonua itongono Langi mama o mei ono aho E malusi e tau no fo Langi mama o mei ono aho E malusi e tau no fo Langi mama o mei ono aho E malusi e tau no fo Kainga ko tu ia I he pongpongini o ku ata ki ko famole mori ka te moto nga ko tau laine peke ki ngatai o ku ma lotonga na lava ke maki fiokotaki I he laine pe mo piveni pani kore mai ko e foi va taimi ko ne ma to finga ko ke ma fetutaki o ku fetutaki mai fo ma anga ke lava ke along ke ki chempa no pe fai e pompongin ko ia ne pe ko kore atu te tau ki I toloi ki he hoko ko ia e taha malo ke half hoa mi heni o ku osi e chempa ko ia pe te lava ke toki onia tuai ke toki lele e tau proklama ai I hoko e taha whanama pe ke mo loto mamaha I he mohela I he tarika ko kore pe te tau ki toloi ki he taha ko ngā ko e taimi ia e whainga maari ai osi ki chempa no koni ku foto hake pompongini ka lava ke hoko atuai e tau proklama pe mi hoko e taha ki he hoko ko ia ai taha ua ka mo whangong mai be I he tau pesi e lava pe ke ka pau o ku te ke lomi ai follow I he pesi pe e lava ke lomi ai follow ko he tau pesi Facebooka ko ngā ka taim ko tau pe e oni atuai live e lava ke notice atu koe e he Facebook a ke loi koe taimi. Ka hoko a taha I he pongpongin, ka half hoa mi heni, te mo te foki mai, ke o atu ai e tau proklama ko ia, pia mo piveni piukala, malo apito.